Bo akam holagap pavitra atma ora dari bayajal mula lohyam saka atutol yitil gor dog bakam sorok so motsam anya bo modak pam do jigam ka ok lindo gan tu ngopalin chal padang muluk so NBCC so compound so don botulu ACM or official staff to ngapalin chal padang so sibe mulal so asal mod so asal bela mula mujiwam dom tamau isor tugu poyam miche ko jakam tal dom do hal bul creative mulin nai so online or live telecast or message sermon golu mando jigam sam ai ko ngapalin chal padang ok solo si ngam anyo ko mod na isor ke agamang Gautam tika hel bentel ngo sampalin chorpal lori gaine so gon bakam nichirakam ngo ke reverend tanata gitai tarane payalin cho mo paten ungula si girja loda have come so ni dol bul hirchi bakam ben jidab jimapa have jakam normally so ge online or Facebook or YouTube account but ulangam kam ngo albe kato hal isor emin ka lori gaine o muji tika ngok so tanam sikam isoram muji lan pun bawang Jesu Kristo ne muji watulunga so mo samkam nalin nail sam tatain na ho lagaw kam atura isor atura blessing hatain ngo so anyo ko nolam so ge 2 Timothy chapter 1 verses 6 and 7 some four line no Gautam tismedo isor by kyongam okay so ge tan bo pengko so tu ken nise bukam tachin man bonge dot no pe ho daya gamel ngo English so por jutalin na e. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you, through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us doesn't make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Mo achir ko pratna matai. Penbo av dari buat Yesus Kristus paya linco ngulam so ge esaha mod so na ge anya sakau ke ngulam hara hinkyu mul ngulam so si na tru pen tapamado o ke ben pamat bekam anyo go mod jido so YouTube or online o ge preaching some payalin chal partner o ke Jesu mos da so anyo go na ge tugo pe patang gotai so gotak so no dowa tupka homule tan bolagao kam na ge jala taba muwa hembat bakal Jesu no gaminga kogen amen so ge sija Bible por num songo nalin nail ho hal si solo pogun anam have map nama English or vamp nama conquering the hard times when you see a bam no as aha adu ak mod e ham hobung le mayal dokinden ho pago ngo anyo ko nalam so Gautam tanana e okasi 2 Timothy sam mule chando so ge potasi Paul Jesu ge nyara ralo akge Jesu da sin missionary yin ba ke Paul mu ge bor ho ke ye jalaga po yin bo nyega ko yin bo akam Timothy na lenido letter henam sam mula 2 Timothy hadan okay otu chop henam pota balam 1 Timothy hadan na e oka so 2 Timothy so ka solo verse agam gam go nalin nail ngo nolam Gautam taina mulenga mujire ga tatka so ge pota hen bose Paul pa okay henam ye have no kam Timothy ne yapa ak me bolinum yapa Paul ge bolinum okay Polen
yemin kala muji lail Jesu ke bonam nyita nyara ko sita hubu kunam sung to hubu kunam o yapa Timothy na henam so Timothy si hoglo don hab nyokam me Ephesians nyok lo me pastor be yel dopa okay Paul kam so mot so asir jampul do man me ma Paul me olo rom nyok olo pati uro ho daughter mam non Christian Roman yitulunge persecution malai notur jail uro pati uro daughter hen makahal mul kapa karna e osam kai kam Paul Ephesians nyok eneka ho model esahabo nyok developed o civilized pa ho bulu model o jaga or pengko lo gutu kora lo imya pa pastor siname meka sanam jipa oga me ham achuk me de pa bos pa ngoho ko yel sam nyig ta ne yo loklon temdir la niji ni pa ga ma kanjina me do pa o laga laga me ke master na mam nyig bo ka nyig bo me ke ab aku nyin bo ebu aku nyin bo Paul nakam o pati otum lapjit kol mu atege ministry nyug magaw mude kasin ma o ke Paul ke pati ura daughter ashab dukh o ke mude dona masin ma ham mu lail ego bospa mul hobuyo matan mel tamdur dir dodna o mot so Paul nil Timothy nil dopa o mot sam kalail Paul me ahaya to Timothy ngo ke ko ake ngo nyaga ko yechal ko aka no mudu ma ka ngo pati so do chaka ngo hentir kan asa sujakam no ho ade ak yiji yipa man nyo ko sitio tauno ministry nis jakam mudu ma ka el benail si Paul bempa pun bo abe ngulam bos gan bo bos bo tamdir bo yejalam jima pan muke al Jesu Kristo ngul hidlo muji ko ka ngul hidlo mam pratna marab ok mug mission kamam nirab to hei ko ngulam tamdir bo bos gan bo yejalam jima pan hebma me hok ne ka jipnam ngulam yejal aturam jipnam ka yejal aturam English power la kambenda courage la kambenda okay dem dine ab anyanga morum nanam lavam jipnum kar okay gomum densi sound mind okay discipline self discipline o tulusam mulam jipnum ke hal si Paul bempna hoge agam gomum sam mugatel Timothy nga ko Timothy nga no o Ephesians nyo ko o gede esaha jakam ni chanla kapa bonge nam ka chambin o ke mubini an bonge bella lavina niji jila an nyagam kamla an bo dos jakam no mude mauka nyet nyaram an bo dos jakam no mude mauka o soge agam komum sam mugapter no o Ephesians nyo ko ministry nitka o mulenge altan kal o Paul benam soge agam gomum sam aturam o ke hang put nanam o ke abi anya nanam o ke ate hangam self discipline self control sound mind sam dog de have nyokam hong ne ke hong lo ke haden otu cho pun bo abam muji du nyet nala Jesu Kriston mugi du nyet nala o ni to ke soge agam komom sin sog nisanam lum singuluk do ko hatan hab do yakam mule lush ded bos nanam oke edu nanam mudu nanam maya talnike el si Paul demp namna oga Paul gavla Timothy gav ho mode eneka asaha modpa mudu sana modpa tamdur de modpa Paul ngak abakam hidlo mei kuyo hidlo roman sinitulunga roman sipaya mei kuyo pati ol meng no kyo mul dopa okay
Paul kam Timothy hobogol Ephesus nyokol yedior mudil anye hab mude dik modo Paul hara akamiatel ang putter do ka Timothy bospa oka Paul bename ngonam ala idatel nam hidlo Jisu goiko ala idat nam pratna mispen ke uli satamam ngak ala idal pratna manam hoke sigunum ni to oke no aturam pak nin ke ham mujiter bosma nitka helsi Paul benam agam sonolamgo dental solo tu puam beng nen la oke sija mule kaw nyokam mul sija mode kam mule mui kam hog mode mule chemapa o Timothy Paul bunyi Timothy bunyi mode hogom nyenam ham mule chemapa heb jakam muluk sija so mod si kam ho heb kam ham kam esayan mod go nyidnab nyido oke ho mod mulam kam Timothy bunyi Paul bunyi kam esahayanam go nyikam sucho heb jakam mula sija so ge mod sa mui kam ngul lokan ho Paul bunyi ke Timothy bunyi modem esahayan mode udul do hal muluk muci oke mudo sija so nule chando ho coronavirus al oke nyungti doi hal sotuk doi halakam dan do ham ngule si gadagat so kapal do asam kai kukam ngule ogde mujiden hasku jakam ngule loken so al lon go lohkan go cemle lokin go cempi al go akirel derrel don bo fasting prayer mel don bo kam solo ngule hogum yesinje helkam mud mode el do bosnum mod pa olo jakam bose hel engin binte to yamni koi bongam kapas jakam VIP ngas jakam prime ministers presidents oke koi bonyi nge tas jakam bosol engin do samule kai ko kam ei jak ngul mujidin has to klaro si hok mode kuyo mei lan ra ngul kam loklon bos nanek mujid nanek hanga kam dodna oso mo so kai kam go ngul kam mudum je pa oka mo so ke bible sija pornam sam keno pore palai mo me pa ma sam ngul tab nyalo kam ngul sigge torge oke hentir kanyer esa mode il doge ngule bosima pani hebma poluk benam hobul yenden nguluk imi aja kuyo nguluk nyehu ko pengkolo nyol ko pengkolo an up ko pengkolo ngul otu chao bir bebang bemi sukindo encouragement empowerment agama heb yoeka heb yisakam mudema ka bosma ka hal ngula bengko bempe minchindo okalaka o imi aja uru ho nyehu nyolu pengkolo anko auko pengkolo hopu aba hanyir panyerla abi anyala ngula sol nyil doru nyipa heb nyib nyilokam o ngula bosam mayan atura hatain ke hokalaka ngula self discipline self control sound mind hogul jisakam ale Jisu pun bo awe dari boya jale nguluk laga so dot ne bo hel ang mut mulat hat mal mutal ngula so mot so pratna mal dor lipa mujil dor lipa okay discipline se have you kam ngul sa kab nyokam mainly discipline sam ngula kad lipa ngul ai Christian ni sutla kam so situation so have jit ka hel dance to ngula self discipline dozma mu kya ko at mulu hinu ko hil yado government asa instruction jis do so coronavirus oke basid oke kelin do ham maya do habab jitka e bendo mule ham nijma do osam ngulam muna malokan ye jala kam ben pe isora kam katal nulam algabal alu bin yesudo nula hogu discipline maden nula ato hogu hangam nimaden ate hogu bigab maten heb yitum dul hogu ate bosol dodan hel
dari boye jalakam ngulam god nupna ho gab ngulasam me gab do yepa ngo kello nga ke ajanak na alo British alo ajanak London alo ke tekhit messenger am kapala tekhit na nul ho UK nyo ko ho bujit la la hel de het nyo kam me ngam hire na me fear everywhere bos hoblo kujakam bos enyente ka aku lemja bos uri waja kam bos oke hoka kita jakam bos alu sanitizer kam mas duku mask gas duku hoke lug dedu nis duku hara bos dike elbe denter ngo bam hire bana nya pong bos suci pa ho matain eb jakam mule girjani pa Yesus Kristus mujibo pa sige dorge lug ded esa mode ul doke mule bos yojka oke hemp girchi gataya मुझे लगाओ के अब अन्य लगाओ के और आते हैंगम गदल सिल दो न्यालो कम वो मना में मुला सोग ऐसा हा मौत सम hard time सम ये हंते कन ऐसा हा लिजी ये पावन मौत सम मुले माया नतालिन के हल हे हेतन्यो ngam dana me ahanga na me ahanya kam kata ke no kata pake you are right my dear hal hirenum na ho ka mule sang mula mơ đời pa chi jang mula ate heng gap đời pa muji lagao ke ngul anya ba o aturam jisu aturam mugu lai daru buya jalak aturam mugu do pa o aturam mugu tel o ngul imi anya pengkolo ab misla anya misla nyehu ko nyehu nyole an ko nga aw ko nga lekin go pratna mainla sandenga mende प्रार्थना महिला गान बेनला दौड़ लिपा ओके लगा सेल्फ डिसिप्लिन साउंड माइंड सेल्फ कंट्रोल ओ मेन लिमुले प्रार्थना में कम गिरजा हो उई कम तुमुले हो गदे ईश्वर तुगु पुयम तास जाकम ओके प्रार्थना गाना ngam बेस जाकम मुले हरा ईश्वर के बोन कार्य का मिशन काम को मिलाए मुले हरा दान दोषनम जितो और नामो दोष जाकम no church ho gede elai dan jiden no ake dosto ka go dan jidno kam hamra mo church hanyo solo have jipnu pe el melael dosto ka family members om panyo kam 30 to ka jakanalin after ham pe kum gatel isor ministry ka tugu pui pota ka bon yin ma do mo solo pratna mate ma nga imiso bemin binte ma okay mula mujil dote ma hama sog ni to kam isora sam namo samara jigyen ke mula nam jigyen ke muluk imi so ke helael am nalin lain in bloko perkum after aro hitlo charche makoyokon onule charcho braden ham isore katai ham nam ngam katai pavitra atma nge o nam o jetija atur jitai mujit ma hem penye dote ma ar anyal dote ma so ime anyal singam purti kumpal dote ma heb ma honi to ke rasi nil ka kinjipa actionam ka kinjipa hel jitanin na hamdala mujit ka nga an munyi eun kona o ake nga an liham ben mana ngoko ngo charcho hal kam isora Baikyangam tas jakam, hikyangam tas jakam. Oke luh dan bemin hurci pratna nge mes jakam. Hebma dan jimayakam ngahange kum teman ke. Hel me liham ben mana. Ogam no muji la pratna ngam charcho hal mato tubu puyam tato. Hebma no dan dohin jigbagam mupa manyokam interest manyokam. No hajat pramana charchor ghab yedan hoga namo mule so lockdown motso atiu namo hum pratna mel bemin ben tugu pui patang porel dot jelakam ho yitni to hera isorge tugu pui gab mel mission kam gab mel irkum ye jalge bon kat ye gab mel hera dan dohinam ek dui poisa ga jakam 10-20 tuka ga jakam dan jegdal Okay, thanks jisa dog no jil doto taitsa dor no kam hamara jitel no charcho jani ne manyo kam na ke atik charcho jiji manyo kam
so official kam halal compound so halal o finance department so kam jele to pare ho kam chi ngo ke so esha mo so nulam anyo go mulai out of my self meditation okay ngak muzi ni to ka chi ai ja mane high deeply philosophically theologically masalal ngo sam nulam gole ganala ho so mule ke tan bol galo anya ngas e jaluk aturanya sakanga dowan ka okay mule ngam isore so ke tak laga so ke blessings jigna ka helmo so agam sam so nango gotir kain ongo manya dom anyogo pratna matlab e jesu paya lincho no ngulam hidgo anyado abido sakado oke mulo hogdig asake adi ak mode hindi kak mode sigdor mode hasakam no ngulam hara anyado hoka ngulkam nam hara mujidin abiden oge anya abe nguluk nyina mana nitu soka ngul so nango turul do do war muji kaina o solo mo sampaya lincho no anya bo moda jilail na tu bo tang go pamadu jipa oke tanbo muluk laga kano anyang sakang hara do wa jenka na muji hinjil hara bugil dom do jigna ka hal muji seksa pratna jesu no kamingka khomgen amen